Da li ste se ikada zapitali kako je izgledao car Dušan? Šira javnost zna za freske, od kojih je najpoznatije ono u Lesnovu. Na njima je Dušan prikazan kao čovek pravilnog držanja, visokog stasa, oštrog pogleda, duge kose i guste brade, prikazujući odlučnost i samopouzdanje. Ipak, freske nisu jedini izvor informacije o njegovom izgledu. Filip Mezier, učenik Petra Tome, koji je lično stajao pred srpskim carem, svedoči da po telesnoj građi niko nije bio ravan Dušanu Silnom. On ga naziva fizički najvećim ili ti najvišim vladarem tog vremena, čiji je izgled izazivao opšti strah. Sa druge strane, Danilov učenik nije tako radikalan, on Dušana vidi kao čoveka lepog i u liku i u telu, iznad mnogih ljudskih sinova, ali strašnog svojim neprijateljima. Za detaljnije savremene opise cara Dušana, posjetite video na YouTube kanalu.